ngaya kam na beneri ni meawrin kami kain pairigi ake kam mena ira rikira au kami ake kam meta kun te live kana beneri ni meawrin te tairigi ai nangugurin mga busmairi kami ni kabene na kondara kani meawan tairik as naman meroro mo yon swan te meawri ke kingin te merurung dairi kay kasan nako sasan nori teman tairi si meroro yon ponganan na nakarikibay tseswa hari kariki bukin merurungin rapatara taka wowan tairi si nori yara kaya ako na andiki kanesa kiroy ka merenay ya nakarikibay tseswa ipukira taka tenuan tairi taka awa si meroro yon tira tepe ko na rien koroya ibukin temetuan merurungin rapatam ani saben insan nataya detay sinang meroro yon arun makuriana sakarawan tara tetamne yan sakatayanen ang kwari ngaida sakaputara pos kiteva ngewa kapusa kwanoria gitaba kwanoria kunang drogo terakai ke tepa kuna pun beamon yang weba tira kuna karaya ki nakana kwati metuan yang oya men yang oya aku ake tepa ku karaya aku na pun kurasina tepaan ay na urwa ki amena ampos ki amma angki kuna pun pen kapuan pai ngaire nang kakawak ikaya nang merurwa kinak ko yang oya tira tepa ko yang oya aku na rien karaya sagare wasiya yang oya ne awake tepa ya karaya Meskau ngagi kaipa, sages nang pun koroi ne pa ini kapeni bugin merurungin rapatara. Sna koroi tautana min tautana. Dairi ka kiasan nak sasan kau ngain kami bugin te moiran te kakamakuri. Te ini kana mari konaria ini kana bugin merurungin rapatam. Mesaga kunang pun koroi ne be ni kapen. Koroi tautana min tautana. Senanorang kan tetamne yan, tamne in way ate ya ki assignment pass right na ona yan to wana teririk. Kan skarawan tara ya ate, giaro kon temane kari ate o amana na kona koya. Kan ye tetapari anoria, kichame tari anoria, ayakaro kisipuya, awatangidan kan na koya, ako na punteirak. Awa manang ane to wana ya step min to wana apak ama muanteira kene to wana ya step to tana nuwa tetapari aro ko yai hoy pun nani ne kapota wana na kon merurungin dapatar snarian kara pegi etangida tseso bugin merurungira to tana min to tana eneri ne nyai am musinano tira te payare ko tangiria ako na riyan katimetwa ngoroy pa nga ay te paya ko tangiria ko nakakarayan tayo na snatara te tamne yay ngiya ka na kuya ngoya pa kunang tangiria musu kita kunang tangiria te makuri naron to tiakawa inang memete nanom te karawan te takakaro ke iran nanawaki tiaro kita taruh merian naswam, mengkane yari kena irom ciarak kari yang kakayak, kipun ciarak kari pun tahu mekwa aku namegin, kuara rome, yaro irom mari kwa uring abe min, agi kara iran karawan tepai yari yasan suangko ciaswa, kuna pun den ro irom te terarome ba, kwa kanimet, aku nang kita niya musuh ke kunang kita na tebayare ko nang tatay da pa ko nakaraya ngayari kane karawan te makurya ikantan ngay tsaswa kanakintenan wanikai penikai puginikai ya kiasan katauroy pugin marurungin rapatara karawan roy takakamakurya riyay iran na tainte mosirawa riyay awani na pun temetuan nang ani ko temerurung ako na pun temeto anen mena suguni meni ra ki ya musu ken karai pege ke etangiria nano
Etau te pokia te mani korinto noa kipuna te pimer waiwa na kon wafi. Ayo pun kosa na koira ba. Rapatara yo sipon na ki pai pai ai. Papon na tempora cheswa. Cheswa tangira na tempora pe na isisa kintaina. Na yarora sta tangira romantau pe na isa kintaina. Kanes na ron taro meauri. Aire cheswa yasan kariki pai pai ke sinaria niria. Ngoroya, bayangan timetuan merurungin rapatara, antimetuan yang isagi ana tempora. Karena kuaten kasua namiyang yara panariain merurung. Kau kyo kinakon pegi aku tangiri. Karena aku timetuan merurung, aku napun timetuan menerigia musun temene, enapun dau ya inanom. Makanya aku kukakia tisragi akia wante merurung kanga pusak to ini pai awani na bun kona nurwana aron tein mem menere kia musu ken sugun ngakarai peki ke yatangiria nanom yata utepokia ipiribi awa kipuna tepi metenua ibun kona ipain kapeni ron naswa aitoba ya bundona ikai tokina snakatayan Tebaya de koya kuatate aku narien karai bugin merurungin rapatam mesake aku nang pusu kunen na tataya kunaria indra nteirak an karaya awani na bundangan ko te merurung nen taina kambe sindra pa sa tauran ora na konaremina Thanks once again for coming out, and have you been finding the health programs interesting? I first learned about some of those health principles when I first became a Christian when I was about 25, and those health principles have helped to change my life for the better. So I greatly appreciate those. Tonight we're going to look at the subject of the signs of the last days. And once again, if you are watching online or if you are here and you have your smartphone available, we are encouraging you to register for the series. You can take the QR code and register if you wish. Scan the QR code and mobile phone. For those that are watching online, we're very grateful that you're tuning in night by night. And if you're you're watching for the first time tonight, welcome. We're glad that you're here with us. Online the radio kaitaw pa kamtin meto nongora nake kamaspa mga roni dan dere kayo kampenin busmaya kiroinap. And if you are here on Tarawa and you're watching, you can come and join us if you wish here at Bairiki Square. We would love to see you. Karena kami na Tarawa senang kurei nikoin kami ang busmaya kami nakubairik pakamakan roni da naron da kongorayo. All right, so the signs of the last days. Last night we talked about the second coming of Jesus.
Ande tayo kaya na ko si Sinora aron nangakin kawa Yesu. Ande tayo na merorokin na tayo kanina ibukin po ngay kakaisira. And wait for the motorcycle to go. The natural question that arises when we talk about the second coming of Jesus, well, when will that be? Ade sila kaya sa kikonan dukin kakaitara ibukin de mangakin kawa Yesu ba enokin ngay Yesu. And if you have asked that question, you're not alone, because the disciples asked that very question also. Ang kana ko timeto ke sisiraki bukin jagan sisiraki ane sakisinge pa ayoru yana ba nariri ake akitoki sisiraki kuriakin de boke atap ko para. So let's explore some of the signs of the last days. Ante tayo kayo sina rinda ko asanori patananda kanikina ibukin pongai kakaisira. You know, I said last night that we are living in the last days, but it is not just religious people that believe we're living in the last days. Naroon na kampuna tayo sa meron kay naroon po ngay kakaisira ba punsag si Christian na ika ataya awan makin na pa ay kay po ngay kakaisira ika sa meron kay naroon. Every year in January there is a group of scientists that publish a report called the Doomsday Clock. Ani kato muan tiririki ay tanda pa ka wala kitoki ani kakana ko itayan dongorong ani koroi dongorong are asuna kia ibaka nga ay wakanian Japong are punta kapana ni pong. And this year they set the hands of the clock to 85 seconds to midnight. Akan tiririki yo asetirangan detay nakon wana pi second nakon tinukan pong. That means they believe that threats to humanity's existence on Earth are at their greatest now than they have ever been. Akakuha ba tayo nga nakon de mawid boton nam tanday kay may kulkulirik ikabuta wak ma tayo ka bakanak. And again, this is from a group of scientists. Anaran narita kinda ayo ayamakuri ayo rongo tanda pa. And then in ABC News, a reporter called Stan Grant, he had a headline which said, "Could this be the end of times?" On ABC News, te sa kororong Stanley kana ko ana rong de newspaper anare takupa. Ko ba bongay kay ipon bongay ka kaisira. So it's important to understand that there are many thinking men and women around the world who are concerned about where the world is heading. Ayar sekolah ni kawan tayo pa mais to korak awamata ageta benda peyang apa eta benda yang kay te chona bayu. As I said last night, the Bible tells us how the world will end. Anaron naritakin na getairik smarorokin na pa inakanga aron tukin chona ba aritakin na